Good evening guys, welcome back to my channel. मैं मंगाई भी न कर ली। आज एक मैं आपने नंग सी ब्लॉग्स देने उतुजना टेबलेट अमा ककी को Samsung Galaxy Tab 8 mana bong kaki ne ada ju tanda yam sare na ko mai gi ai sum मैं am da mai specification do sum share to ge nai blog namjara pane unboxing to bol wek re tablet na sidile re ko silver machu sina rear camera adigi front camera na sidile re ko sida adigi mai gi khwadi ki mana sida ju both side speaker lo ni mu yo ba speaker sida jura ma yore na adigi som side ju speaker jura ma aduna stereo gumba adum set le ko sije yengba kan da koina aduna sigi Galaxy Tab 8 sigi version jine LTE version ne ko LTE version means masai gi koi gi LTE plus Wi-Fi sijine ba yare sida Wi-Fi version amakta haidi Wi-Fi version ju le ko mo tane LTE sijine ba yada haibadi sim card hapaga sijine ba yada do sigi di sim card hapaga sijine ba yaba ko tane LTE version ne do LTE version plus Wi-Fi ju yaba adan magi specification haragadi magi sigi display ji 10.5 inch magi pakpagi display ji aduga RAM na 3GB RAM 32GB ROM haibadi memory storage ne 32GB ne internal storage se adubu external haidi memory card hapa yaba ko aduna 1TB bu yaba aduna magi tongana dedicated haidi SD card ki slot ama yawe plus masagi sim ki slot amga aduna madum yawramina yam pare haidi sim ju simultaneously plus koi memory card su simultaneously sijine ba yarne ba ko dedicated slot ama yawramina aduni doga magi screen ji TFT ni doga full HD ore haidi 1920 by 1200 oba magi resolution jina aduga magi front camera jina sigi rear camera jina 8 megapixel aduga sigi front jina auxiliary sigi front jina 5 megapixel oiba aduga magi hojiki 32GB RAM duda ko 32GB ROM duda phangiba internal storage jina 18.9GB katang phangiba ko modu phangjaraga ju masai external memory support ma yaubnina 1TB bu expand to ba yaiba aduna magi charging jina type C ne ba ko sisi ma yai yam phare duga tongana magi dedicated headphone 3.5mm jack ki dedicated headphone jack ma yaure aduga magi OS na Android 11 da hojik run tawri bu ko chije 13 Android 13 bu upgrade to ba yai aduna hayeng dum update la ga disi Android 13 bu dum update to ba ya ga ne ba ko aduna ina masai digi sum yengamine yaman adum yamna nungai to paksu pai ba ko se kitang long thaba di speaker ji yam kana lumbadi odi adu ningi dum yare ko sigi mai price re sida full HD ni copy ji resolution je 1080p da copy ne ba so some do speaker my battery size se 7040 ne ba ko aduna aina khanbada sisi around adum 7 to 8 hours dum video dum yengbada kemta 7 to 8 hours dum video yengba ya dum male magi battery size sin di ko aduna silai re aduna lebining balai ra kadi dum sisi dum lebi ya gani adigi mu si 3GB RAM ina dum game sana badu ju dum ya gani yamna rumba yamna high resolution game natraga su ko adun sisine banu ngai yamna tasu yamna responsive yamna oye ngai je aduna lebini bale regadi sigi tablet sama dum pai ba yagani ko adun mayam ai ngasi blogs mata introduction jara ke ik blog pang thogadi like to biramo share to bio no viewers we will subscribe to biramo comment sa basale bio so please be safe and be healthy bye bye good night